Menta perlok noras bi kebor sim ke Arpun Rio kamdei pra penbor ke Pakistan ben revise pungut na bom artillery ke Pakistan hapun pensia ke Pakistan Arpun rungut bayap ki strike ke India stensnya kidei hapnong bayap paywong stensnya naki bayap kan tup saupun rungut ki baypat ki kerteng jong ki bayap haswa mohot jingbu ki bayap ka pangut sing tambah kanela revise handin bawan ke report kena pati kerteng ku muzin Lieutenant General Ahmed Sharif upen banaya gani ke update artillery ke hak official press Omar Abdullah Chief Minister jing ternam ding ke besar kai kadai hak operation sindur campaign ke India target ke operation ni kita karil eno Pakistan bang ke Pakistan pensiat kam sange hasil yang ka India ka pha strike kum ke jubab sya ka jing thombor ke eno army ka pentingna kan jubab da gam attack sya ka penyap arpun ringut ke brio ka ni jing jaga put hadin ki jing ternam ding ka India ka tep ka bom tangi ki jakal eno bat kiar ya paro ki jakal ba de ki jakar bang ka Pakistan ka ong ki ba di hapreng kita biam eno lagi di cross border jong ka India target Pakistan ka keno pak India ka pen khen je ki launch ka India ki strike Pakistan ka perngum rumit hapong rem jon put kapaka khot kini ki strike ki budang pakadai ka attack ningkong jong maitri lanang he ke jing army navy artiller line of yak Pakistan nadu kinong mikmat keleng saudang ko perthai ki kentu ya baro arliang advance ammunition pursue kan thup uskal pen ino ja ki jing sok pen kamru ki hamar smart bomb ha ke jing pat ki loitering ammunition nya ki jing yap kibre kamri kilen tangba kapan baki target ki dei ki drone missile ki official hadeli ki ong baki strike ki dei ki bajanai publish put jaga cakale no operation sindur menta kadai hapdeng ki action cross border bahe tam jong ke India action ke bahe snap penankam ke operation ni ki advance drone bat ki jimbom bom artillery ke Pakistan ta ik marjan ke India like na ki target na akhir ta jingle persyar snam ke jingle persyar sang ki bayap nam sange ladap teng ke jing report ka intma publish kerteng jong ki bayap kan thup wohot adir rubik